Speaker and Legislature, sa kapong napalapakan ng Valencia, momot sa government po John Ponpensap, Pechuan luka kuburan korasong ng sa palmachay mga rangot. Ngayon sa ni Nicolas, magang Pechuan kalile kuburakan, autapan sa palmachay rongkan. O yatsalalapan sa palmachay rongkan, kabanaman na sa palmankop na Board of Directors kan, may Pechuan yawi ni may supplement reality sa tuwang sa palmankop na itita ang Pukan Board of Directors and Pompey Review Panel o School Fair ang Public High School, Elementary, and Wayne Pompey. Rong sang kolonya Wayne Pompey ni may supplement reality sa tuwang sa palmachay pinan ko Senate Katuwapakan Wayne Pompey, Legislature Katuwapakan Wayne Pompey, nan sa palmaran region kasante ko isakay, the 11 regular session to run kasudo, iray pinan Legislature Katuwapakwat, Pechuan kamananar sa palmankop na itita kay Puko and Board of Directors. May Pechuan ng standing committee report, ng presida po kayo sa kusulay ni Saktuaw, medit kami naman na Mr. Frankanche Chara Puenuya, Pukuan Board of Directors and Valiant Pompey, Port Authority. Ni usus ay saksilu ay po usus manoso, standing kami report ng presida po kayo sa kusulay ni Saktuaw, mebit kami naman na Mr. Megan Nakasane, Puenyang niya Board of Directors and Valiant Pompey Ethnic Commission ni uso sa isa kasuway for so standing committee report ng kasilukuan isa kasulay ni Saktuaw. Mebit kami naman na Mr. Peter Aaron, Puenya, Pukuan Board of Directors and Valiant PGA ni uso sa isa value A o Usus limauso o standing committee report ng Kasinabukay, walisak walulay ni Saktuaw, mepit kami naman na Mr. Sora Conrad, Puemuya, waliakan Wayne Pompey, ang Nanpuko, and Port, ang Valiant FSM Petroleum, ni Usus ay Saksilu A o Usus Wanoso. Rong karyangan sa palmachay Roman Ranwat Philippines sa Machamalonia Wayne Pompey ni May Wanuan Bangya kay sa tuwang sa palmachay kop ng Wayne Pompey kop na Marcelo K. Peterson Pechuan Catalan Legislature Katuwapakan Wayne Pompey Hachman itita kang ang Valiant Board of Personnel Review Panel kwa Legislature Watch and Pechuan Chow Kawapali nintuan mo ka na. Right bukas may Pechuan niya sa palmankop na itita yay Mr. Custer James Meran Wachuya Pukon Chief ang Division and Social Services and Pompey State Government Mr. Chaniak Lee Jr. Mechuya Pukon Chief ang Division and Health Planning Mr. Rukilaben Meuyang Pukon Project Manager ang Offset Transportation o Infrastructure and Pompey State Government, Mr. Moses Aspak Meuyang Pukon Procurement Management Specialist, Bank Treasury o Administration and Pompey State, o Mr. Wallet Elias Meuyang Pukon Chief and Pompey Public Land, Bank of Sensa and Wayne Pompey. Itita ang Raimana Kapliman Watch Pechuan Miyaw Sang Niya Rail Pechuan Tatok ang sa palmachay Government and Pompey State ay isang ray o kapanuya Pukon Board ang Valiant Personnel Review Panel. O kansang lang sa palmachay Rongan Ranwatch Pan Sang Kankan School and Wayne Pompey. Rong Sang Kankan School and Pompey ni may sa palimawan barya kitay sa tuwaw kasaneta may sa palmachay Public School and Pompey kan Pechuan niya School Fair te kapar
Wansa ni may sakusuan bali kita isap tuwang ni mo sen chang me baca luman Peksai School luman option school and when porte school berwat pansam public elementary school and Pompe len public high school kan and when Pompe o song kan ran baca na school berwat ye wansa o sangan ya kan Uyawitan tupsaukan mesang raichong school and Pompe kan menyang pacho non-public school and Pompe. Wansa ta tupsaukan and nachla sang chala aisak lumau tachoti left cent for aisak lumau. Mengko yay nachakan haukapan sapal machay rungan ranwat kalangan kuburan koras o kasalinyo.